ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар дуруд ба шумо. чуноне ки мо чанде пеш гуфтем, дар меҳмонии мо раиси иттифоқи нависандагони байналмилалӣ ва табибон, академик, беҳтарин табиби ҷаҳон дар соли 2014, муаллифи зиёда аз 50 китоб ва 17 доруву дармон, иштирокчии 160 конгрессҳои байналмилалӣ мулло Зуҳур Тоҳирӣ ҳузур доранд. хуш омадед. ва мо имрӯз хостем як мавзӯъро бо шумо пайгирӣ кунем ва доир ба ҳамин мавзӯъ ба шунавандагон маълумот диҳем ва ҳамчунин агар саволашон бошад ба саволҳояшон ҷавоб дода бошем, яъне табиӣ дармонӣ. бубинед, аз замонҳои қадим, аз он лаҳзае ки инсоният арзи вуҷуд кард ва зиндагии худро пеш мебурд, дар он замон на дорухона буд, на пизишк буд, на беморхона буд. ҳама чиро тавассути табиат чӣ мекарданд? ҳама бемориро тавассути табиат табобат мекарданд ва ҳамин мисра ки табиат мекунад моро табобат то ҷое дуруст меафтад. хуб, умуман аҳамияти табиӣ дармонӣ чӣ аст? Яъне барои масалан бо табиат робита гирифтану табобат гирифтан чӣ аҳамият дорад барои инсон? салому алайкум бинандагони азиз, аввало ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Дар ҳақиқат инсон як ҷузъи табиат аст ва агар мо қонунҳои табиатро донем, аз рӯи қонунҳои табиат اجرا کنیم عموما کم بیمار میشیم. کم خیلی که اینجا الکش ما قید کردید قبلا عموما یکم بیمارخانه ها نبود، دکتر ها نبودن. حتی ما اینجا یک سال 2009 کتاب نویسنده بودم، восстановительная медицина таджика و древности до наших дней. اولین دکتر ها در حدود تاجیکستان سال 1913 گویا پیدا شدن. بیمارخانه ها ترکستانسکی округ گفتن همین. چون که دانش نبود، نظره نبود. چطوری که امروز ما میدونیم به قریبی من در یک بیمارخانه در ناحیه ترسونزاده صحبت داشتم با طبیبان. بعد سوال دادن که دکتر چرا امروز همونقدر مثلا بیمارخانه ها زیاد شد، همونقدر دانشگاه ها زیاد شد، با مقدار بیماری ها زیاد شد؟ برای که ما از طبیعت دور شدیم. اگر چقدر با طبیعت نزدیک باشیم همونقدر سالم و دراز عمر هستیم و خدا در طبیعت تمامی چیزا آفریدگی هست. مثلا اینجا دست من به کتاب هست، گیل و گیل درمانی که سال 2002 مؤلف کتاب خلیفه دولت و حاجماتوف دو کس نویسنده بودن. اینجا سایه دست شاقتی هست و من هم در این ساحه حاضر دو نفر عمان از تاجیکستان از پامیرم دولت محمدوف در این موضوع کتاب نویسندگی. من قسمان در داخل کتاب هم خصوصای تبابتی بعضی خاک‌های نویسندگی و اگر بینید انسان میگن از خاک شدیم و باز بر خاک رویم. طوری انرژی در گردش است. مثلا من بعضی موردها میگم آدم میمورد و میگورن از اونجا جای همون قبر آینده گیاه میبرد. همون الیمنت ها مبادل میشن مینرال ها، نوری ها. گیاه های چی میخورد؟ حیوان. مثلا گاو میخورد. گاو ما با چی میتید؟ شیر. با ما شیر میخوریم. انرژی از یک شکل به شکل دیگر دائم در گردش قانونی حیات این هست. و چخیلی که اینجا موضوع ما درباره طبیعی درمانی، یکم طبیعت به چی میروید؟ در خاک. طوری من همین سبزوات، میوه‌جات، کارتشکا، سبزی از خاک و انسان هم خیلی که میگن از خاک شدگی. وقتی که ما الیمنت های عادی میدونیم همون استفاده میبریم، سلامتی ما نقض میشه. حالا آدم ها مثلا میگن من رفتم تگه یک درخت پشیدم، یک چشمه آبش نوشیدم، نقض شدم. یکون بیمارخانه یکون چه درکار نبود. چون که طبیعت انرژی انسان میگیرد از درخت، از آفتاب، از ماهتاب، از ستاره ها، از آدم انرژی میگیرد. مثلا بعضی آدم ها هستن که وامپیر همراه شما میشینن، بعد نیم ساعت شما بیمار میشید. انرژی شما جابیده میگیرد، فساد میکنه. بعد دیگه آدم به حال بیمار میشه. این علم مردمی ما نمیدونن. این علم کوسمو انرژتیکا. انسان علاقه دارد با کیهان. همون فکرایی که در سر انسان پیدا میشد کانال های مخصوص است. مثلا من اکادمی کوسمو انرژی که تمام کردم در اونجا، اینا مخصوص با واسطه خیلی پریبور اسباب ها هستن. امروز ما کنوپی زیر میکنیم، امریکا میبینیم، دیگه چی میبینیم؟
дар ҳамин космос мана ҳозир барнома зер мекунед хуҷанда нишон медиҳад Тошкента намешад параболическая антенна мегӯяд зонаҳои энергетикӣ ҳаст ки байни инсон алоқамандӣ дорад. барои ҳамин ман аз таҷрибаи худам гап мезанам. вақте ки дар дуюм қабати универмаки марказии шаҳри Душанбе ман як мағоза доштам, фурӯштгоҳи маҳсулотҳои доктор Тоҳирӣ ва Садгулу гиёҳҳои Тоҷикистон. як нафар омад, зани камбағал, қариб ки маблаға барои зиндагӣ надорад. ман ҳамтун бепул гӯям ҳам ферула замш дорои худама додаму се намуд хока ман ҳам барои таҷриба бурдагӣ будам. хоки сафед, хоки кабуд, хоки сурх. ҳамин хокҳои додаму гуфтам хоҳар ман ин хоки сафеда масалан пагои як қошиқи калони мегирӣ 200 грамм обба оби ҷӯшро алдараш мекунӣ, об такшӣ мешавад лой, обашо менӯшӣ, ҳамон лойшо синаҳо мемолӣ. вай саратони сина дошт. нисфи рӯзиба хоки кабуда, масалан хоки кабуд гули бутта мекун, гул бутта мекун, инаша ҳамин тавр тайёр мекунӣ, истифода мекунӣ. бегоҳи хоки сурха баъди 2 ҳафта шавҳараш омада гуфт ки занам бутун яраҳош барафт нест шуд. мо имрӯз масалан дору мегӯем, дорухона мерем, дигар чиз не ки ҳамон минералҳое ки имрӯз кали, калсий мегӯем, баъзе минералҳои дигар дар таркиби ҳамон хок ҳаст. ва барои ҳамин ки мо маълумот ки надорем, мана ин китобро ман махсус овардам ки мардум бояд донад аз рӯи китоб истифода барад. хокҳо гуногун мешаванд. масалан беморхонаҳо меравед, лой гирифта мемоланд, ҳатто лоя рудаи ихроҷкунанда барои простатит истифода мекунанд дар баъзе курортҳо. инам дар ҷойҳои махсус ҳамихели гиёҳҳои хокҳои табобатӣ мешаванд ва ина бояд мо донем истифода барем ки ҳоҷат ба сарсонию саргардонӣ нашавад. خب دوستان عزیز باید خاطررسان کنیم که طول یک هفته یعنی از امروز آغازان تا دوام هفته دیگر دکتر طاهری در نقطه فروشگاه محصولات دکتر طاهری در داخل بازار پنجشنبه фурӯшгоҳи махсус ки маҳсулотҳои дорувори доктор Тоҳирӣ онҷо фурӯхта мешавад дар бозори Панҷшанбе. шумо метавонед биёед ва маслиҳатҳои худро гирифта бошед ва албатта суолҳо агар дошта бошед метавонед суолҳои худро пешниҳод кунед. ва дӯстони азиз, имрӯз мо як имконияти хуберо доро ҳастем, яъне шумо метавонед ба мо занг занед ва доир ба бемории худ бигӯед ва ҳамчунин ба саволҳои худ ҷавоби худро гирифта бошед. мо албатта интизори зангҳои шумо ҳастем, ё ин ки метавонед ба рақами иртиботии мо бинависед, саволҳои шуморо мо қироат мекунем. хуб, инҷо мо албатта медонем ки илм пеш меравад ва чун шумо дар самти гиёҳдармонӣ, дар самти омода кардани гиёҳҳои шифобахш кор пеш мебаред, имрӯз чӣ гуна доруҳо омода шудааст? шояд ягон намуд настойка омода гардидааст барои табобати? албатта саволи нағз задед. имрӯз ки вақте ки ман омадам бозори Панҷшанбе қариб ҳама мана мешиносанд. доктор шумо чанд вақт муҳлат набудед? ман қариб муддати 1.5 моҳ хуҷанда омодагӣ набудам, чунки дар шаҳри Душанбе албатта донишманд ҳар куҷо бошад хор намешавад. мана даъват кардан бисёр ҷоҳо, ман тренинги омӯзишӣ гузондам. масалан дар вазорати корҳои дохила зиёда аз 400 нафар иштирок карданд. беморхонаҳо гузондам, компания вавилон гузондам. ҳар як роҳбаре ки нисбати ҳамон коргарош саломатиш беғараз нест, мана даъват мекунад. он донише ки ман дорам, ман ба ёбо меомӯзонам. одамо аз беморӣ не аз нодонӣ мефафтанд. ва дар тӯли ҳамин вақт дар винзаводи шаҳри Душанбе мо ду намуд настойка чиз кардем ки мана аллакай мо ҳамон этикетишам тайёр кардем. аз рӯзи Душанбе ин истеҳсолот мешавад. яктеш барои зидди бемориҳои қанд, яъне як илм ҳаст бо номи микрофитотерапия. меъёри ками гиёҳовқатӣ бисёр бемориҳо нағд мешаванд. аз он ҷумла гомеопатически таблетка мегӯянд, инам қисман ҳамихел, баъзе ҳатто заҳрҳо миқдори камқити доруворӣ мешаванд. ва настойка барои қанд, барои асаба ором кардан умуман ҳозир 2 теша мо тайёр кардем. рӯзҳои наздик мумкин ҳамин ҳафтаи оянда охираш дар ҳамин фурӯшгоҳи маҳсулотҳои доктор Тоҳирӣ дар дохили бозори Панҷшанбе фурӯш монда шавад. мо ина меъёри зиёд ки бароварда наметавонем ки ҳама Тоҷикистон паҳн карда тавонем. агар ягон соҳибкор бошад, маблағ гузорӣ кунад,
گفت که مثال ما اقدار پول میتیم اصلا این فایدهش منم حقبه میگیرم مرحمت موقتی همکاری کنن و دیگر نموتو مثلا روزی دیگر با یک دو سه نفر زنگ که برای پدرگرب مایم با همین یک نستایی که کرده بینید ما یک 10 تا کتاب ها دارم درباره تبابت با الکل یعنی تبابت با وینو تبابت با پیوا همین هم همچون یک غذا برآورده که نه که آدمای ما تکنولوژی نوشیدن نمیتونن زیاد می نوشن